portando la divisione dentro le famiglie. Pretože chce priniesť a prinášať rozdelenie do rodín. Divisioni, incomprensioni. Rozdelenia, nedorozumenia. Fra marito e moglie. Medzi manželom a manželkou. Fra genitori e figli. Medzi rodičmi a deťmi. E poi infedeltà. Často nasleduje nevernosť. Separazioni. Rozvody. Divorzi. Rozvody. Ricorsi in mezzi per impedire la vita. Používanie nedovolených prostriedkov na zabránenie novému životu. E quei maledetti A amori. tie prekliaté potraty. Vedete come la famiglia cristiana viene minacciata. Vidíte, čo všetko dnes hrozí kresťanskej rodine. La Madonna vuole salvare la vostra famiglia Pána Mária chce zachrániť vaše rodiny e chiede che fate cercoli familiari a žiada, aby ste robili rodinné večeradlá in maniera semplice, jednoduchým spôsobom. nelle vostre case, Vo vašich domácnostiach, la vostra famiglia, vaša rodina, con tutta la famiglia di dvomi, troma inými, ďalšími rodinami davanti all'immagine di Padre Maria, pod obrazom Panny Márie, invocazione dello Spirito Santo, vzývanie Ducha Svätého, una parte di rosario, čas Svätého Ruženca, preghiera per il Papa, modlitba za Svätého Otca, lettura del messaggio del libro. prečítanie a meditácia jedného posolstva z modlej knihy. Il libro contiene le parole interiori che la Madonna mi fa sentire al cuore. V knižočke modrej knihe sú slová, ktoré Panna Mária mi dáva cítiť v mojom srdci. Con essa la Madonna mi forma a vivere la consacrazione al suo cuore immacolato. Aby sme takto žili zasvetenie jej nepoškvrnenému srdcu. E poi terminate sempre con l'atto di consacrazione che ora fate. A na záver skončíme večeradlo vždy modlitbou zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu, ktoré si urobíme. La Madonna ha fatto 4 promesse alle famiglie che fanno questi cerami. Panna Mária dala 4 sľuby rodinám, ktoré vykonávajú tieto večeradlá. Prima, Poprvé, tieni unita la famiglia, zachová v rodine jednotu, aiuta a vivere l'unità e la fedeltà nel matrimonio. pomáha žiť vernosť manželskú. Secondo, la Madonna prende sotto la sua protezione i vostri figli. Po druhé, Panna Mária berie do ochrany vaše deti. Terzo, prende cura del bene della famiglia, Po tretie, stará sa o dobro vašich rodín, spirituale, duchovné, ma anche materiale. aj materiálne. E quarto, il parafulmine che vi protegge dal fuoco del Cristo. Po štvrté, je akoby hromozvodom, ktorý vás ochráni od trestu. Diffondete questi cerami. Rozširujte tieto veci. In tutta diocesi, V celej diecezi, in Libia, in tutta la nazione. v celom národe. Ho scoperto con gioia che i fiori più belli della Slovacchia sono i bambini. S radosťou som zistil, že najkrajšie kvety na Slovensku sú deti. Quanti bei bambini ho incontrato. Koľko pekných detí som stretol. Adesso li vogliono tutti consacrare al cuore immacolato. Teraz chcem všetkých zasvetiť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Adesso faccio la cosa che più mi dà gioia. Teraz toto gesto, čo urobím, to ma veľmi potešuje. Consacro al cuore immacolato la creatura che questa mamma porta nel suo seno. Zasvetím nepoškvrnenému srdcu Panny Márie dieťa, ktoré táto matka nosí vo svojom živote. E le creature che le mamme qui presenti A portano nel všetky loro seno. detičky, ktoré tu È come se voi siete qui con me, a vy ste tu so mnou, anche se non potete venire. aj keď nemôžete tu prísť. E poi in nome della Madonna do un bacio a questa A v mamma mene Panny Márie poboskám túto matku, per dire la gioia che sente Maria per questa maternità. aby som vyjadril, akú veľkú radosť má Panna Mária z tohto materstva. Cuore immacolato di Maria, consacro questa creatura che questa mamma porta nel suo seno. Nel Nepoškvrnené nome del srdce Panny Padre, Márie, ja del ti Figlio zasvedzujem e dello toto dieťa, Spirito ktoré matka Santo. nesie v svojom živote. Nel coraggio. Otca i Syna i Ducha Svätého. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského, povedal Pán Ježiš. Moje deti, moje drahé deti, ozývajú sa celým svetom posolstvá Panny Márie. Byť deťmi. Aká nádherná ochrana a bezpečie u matky. Odovzdanosť a dôvera. Bezvýhradné prijatie Božej vôle v každej chvíli života. Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovna neba a zeme, Matka sedem bolestná, útočište hriešnikov,
i sa pripájame k mariánskému hnutiu a zasvedcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu nepoškodenému srdcu. Týmto zasvetením rozumíme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvetením. Preto sa zavezujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe sami, ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Coraggio, Odvahu! vivete una grande speranza, Žite vo veľkej nádeji, col trionfo del cuore immacolato, pretože s víťazstvom nepoškodeného srdca Panny Márie Cristo porterà il suo regno glorioso nel mondo. Kristus prinesie svoje slávne kráľovstvo do sveta. Satana sarà legato, A diabol bude zviazaný scacciato dall'inferno, a poslaný do pekla. chiusa la porta dell'abisso, A zatvorí sa brána. non potrà più nuocere nel mondo. A nikdy viac nebude škodiť vo svete. Nel mondo regnerà Cristo. Vo svete bude vládnuť Kristus. Camminiamo insieme verso questi tempi nuovi, Kráčajme v ústretí smelo týmto novým časom, che sono tanto vicini. ktoré sú veľmi blízko. E ora vi dico, A teraz vám poviem, è l'ultimo cenacolo che faccio in Slovacchia, v tomto poslednom večeratle na Slovensku che parto con tanta nostalgia. bude mi za vami smutno. Tu Slovacchia sei una tra le più piccole nazioni d'Europa. Ty, Slovensko, si malým národom, patríš najmenším národom Európy, Piccola malé, e grande. ale zároveň veľké. Grande per la risposta che hai dato all'invito di Maria. Slovensko si veľké svojou odpoveďou, ktoré si dalo Panne Márii. Grande per l'amore che avete alla Madonna. Slovensko si veľké, lebo veľmi miluješ Pannu Máriu. Io vedo che il suo cuore si apre. Io vedo che il suo cuore si apre. Vidím, že srdce Panny Márie sa otvára Fa scendere i raggi del suo amore, a vychádzajú z neho delle sue lúče grazie jej lásky, su milosti questa vostra nazione. na tento váš národ. Siete una nazione prediletta di Maria. Ste národom, ktorý Panna Mária veľmi miluje. Siete il suo giardino, Ste jej záhradou. non temete, Nebojte sa, anche se il comunismo è caduto, aj keď komunizmus padol, l'ateismo è rimasto, ateizmus ostal. ma il vostro fuoco di amore a Maria Ale vaša láska k Panne Márii brucerà ogni forma di ateismo. spáli každú formu ateizmu. Piccola nazione, Vy, malý národ, grande nell'esempio che darai a tutti. ale bude veľký, lebo dá všetkým príklad. E il cuore immacolato di Maria, A nepoškodené srdce Panny Márie questa vostra nazione, v tomto vašom národe ha già cominciato il suo trionfo. už začalo svoje víťazstvo.